Times of Mizoram News Commentary ngai thlatute chibai Tukin Zinkhan Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf Foreign Minister Abbas Araghchi le Abdol Nasser Hemati Iran Central Bank Governor Tehovin Iranian palai mi somli pakhat te chuan Islamabad an thlenga Pakistan Deputy Prime Minister le Foreign Minister Nibok Ishaq Dar le Field Marshal Asim Munir ten an lo muak ani Voin chun lama Khan United States palai Vice President J.D. Vance Special Envoy Steve Witkoff le Jared Kushner ten Islamabad thlengve ngalin Pakistan Deputy Prime Minister Foreign Minister Nibok Mohammad Ishaq Dar Chief of Defense Forces and Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir le Minister for Interior Syed Mohsin Raza Naqvi ten US palai te anlo muak ani Islamabad an thlen hian BBC palai te zo na changin Iranian palai Ghalibaf chuan ti hian asoya kanin biak na tura hian ril ru thiang hlim tak kan pu ma se US hi kan ringam to lo achan chu kan lo in biak to thin na khan ton hria thalo tak kan nei to a US hi athutiama adingai lova alho chamthin ati US Vice President J.D. Vance point atho chwadon khan thuthar the dartu te ma US hian in biang na hi angai thu tak hle a Iran hian ko mo bol su se ti in vau khan na thu asoi China State News Agency Xinhua in a report danin tlaidar khata Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan US le Iran palaite asang veve in akom hasaphotanga chutan in biak dana zirin US Iran talks aum donani Dadon in a report danin tlaidar khatvela hian Iran palaiten Pakistan Prime Minister Anhu Masadon ani mel US Iran in biak na tur hi direct talks mai chana in biak na ani rualin pindan rang vevea anom mai thaya Tasnim News Agency chuan in biak na ni khata zo fel aring lova ruam han lockdown ero chuan ni khat o tur ani Pakistan Prime Minister chuan hun poimo takakan oma boruak tha kan siam thaya kan ti chevek thai bok ati a eng takra chua kangmo engwanga J.D. Vance palaya tan Trump admin hian ruat khernge ani helampo hi soitur tam taka J.D. Vance Trump admin puipa zinga US rampona military operation du lo bertu ani Trump admin kalmeka US Iran in biak na zongjong kha Steve Witkoff le Jared Kushner palaina hnuaya nei ni in biak na akalmeke mo kanti line zun sang ni som ni panga a Iran nuclear facility te US in aboma anhu February ni som ni pariata indona achhuak zuya heng te wang hian Iran palaiten Steve Witkoff le Kushner anbedu to lowa Iran official ten J.D. Vance lo chu biak andu lo thu Mars ni som ni panga khan an soito ani Trump hian Iran thil phut ati puitlin sak kan ti don nge J.D. Vance politics jinkong ti top na tur ti po soithiam hartak ani US twal chung politics a Iran war dodalna aliana mid-term election po Iran war hian hong anei hle turangai ani soitowangin J.D. Vance Trump admin puipa te zinga Iran war thlop lo tulang sarber ani a Iran war adu lo takzet chuan Iran palai tenen indona ti top dan tur angai tua angaya hei hi J.D. Vance tan buk lungpoimo ani mek remna tluan tling siamin indona ati top thailawani chuan Iran war asocial thaito don lo athildu lo ber ti top turin mo phurna huntha siam sakniin ma se ahlo chamti in miten angai thaidona Republican presidential candidate turangai hian fiatna amachon mekani lelama chuan Trump hian J.D. Vance presidential candidate turin adu sak ema Republican nominee temai ba ka US 12 chung politics a vorsan atumna ani ve thai thomai politics apoimo berchu sarkar na siam ani policy le thil thadang te hi chu election thira na kalpuyangai J.D. Vance hian US Iran in remna asiam theni chuan US president ni thaina ra bi asiam kanti thai ome thirna tlang danga tangin han soile ila Trump chuan nimin khan ti hian asoya US Iran in remna awm lowani chuan kongda kanti fel tho nga yang atia
hei hi military action asoina ni in alang tin tramangai dan chuan in rem na thatak omzia chu Iran in nuclear ral thuam anei turan lo ti ani boka Hormuz le regime change rorel tu thak a in no nuclear weapon hian 99% mark apua Trump admin du ber aniri Iran palai mi somli pakhat zinga milang sa thren khat dang hantar lang la ila Reza Amiri Moqaddam Ali Akbar Ahmadian Ali Bagheri Kanile Ismail Ahmadi Moqaddam Mohammed Zafari Central Bank Governor Nasser Hemati Deputy Foreign Minister Kazim Garibadi Majid Take Ravanchi le Veloli Nouri Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghei Parliament Member Abol Fazal Amawi le Mohammed Nabavian te antelani hetiang zat Iran ram hruai tu mun khata an kal ho thei hian thil tam tak en tira amasabera chuan Iran sarkar hi chutimaya tluchetur aloni lo hruai tu aladamate hi anin lungruala thatakin Iran anla thunun ti alang lelama chuan Islamabad in biakna hian Iran politics athak danglam done monile ti turina ombok Iran official te hi Israel spy laka anral muang chia lo ni na ngai theiboka 3000 Pakistan an kalhlanin Israel in airstrike abai thu chuan Iran official anthile nual thaya chuwangin Iran official zinga Mossad tana thok anlo omani point ahu howa ho hi andu taberni inalanga thile ruam khata damle tlang khata antini taberin angai theibok New York Times in Tarlan danin Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC chuan ceasefire proposal angin Strait of Hormuz an hong thailo achan chu Iran hi ama thangkam vekin awok wangani Donald Trump chuan voi dwailo Hormuz hong turin warning apetwa ceasefire nu po hian Iran a telemo tellowemo Hormuz hi kan hongdon atia IRGC hian nikhata longsom po an chwa theita tlatlo US official pakhat thusoi New York Times in a report danin Iran sipaiten longkhwa khirnana tuichunga an bom kamte an phelvek theitalova bom an kam na munte an haya antibo nualani IRGC point thu chu an siama Hormuz paltlang tu ten bom an palpua theithu an chwa tin toll tax petetan Hormuz hongreng ani antibok sea mines tuichunga bom an kamte hi achin an revek talova Hormuza kongdang siamin chu chau chu zo turin IRGC chuan thu chwa siam thudik nge chuan lam rin thiam a har hle